Pozdrav društvo, evo nas u novoj epizodi. Sada ćemo da igramo sa mojom omiljenom nacijom, Francuzima. Zašto su oni moja omiljena nacija? Zato što njihova vojska jednostavno ne umire. I sada ćemo da objasnimo malo moć nacije. Kada god se napravi novi zamak, dobijete jednog besplatnog generala. Supply vagoni healaju vaše jedinice. To je kao da imate konstantno Versailles od Age 2. Kad god napravite Siege Factory, dobijete besplatan supply vagon. Također katapultevi su jeftiniji i prave se brže. I brže se kreću. Tako da kao da imate Versailles svo vreme. Ako napravite još dodatno Versailles, imate skoro double heal, tako da vi bukvalno možete da vodite bitke i sa dve vojske odjednom, a možete i sa vojskom koja nije upgradeovana da pobedite vojsku koja je ušla u dob ranije i u veći dob, što se kaže, ranije i istražila sva moguća istraživanja. Jednostavno Francuzi mogu da vode bitku sa dve nacije što se tiče vojske. U jednom od sljedećih videa prikazat ću vam replay moje najbolje igre što se tiče Francuza. Da vam sad ne otkrivam puno detalja, ali ću vam pokazati kako se sa Francuskom jednostavno osvajaju bitke. Također sam, što se tiče Francuske, u multiplayeru bio neporažen oko godinu i po dana. Niko nije mogao da me pobedi kada sam francuska nacija. I zato su mi oni jedni od najomiljenijih nacija, tako reći oni su mi najomiljeniji. Jednostavno vojska francuska ne umire. Naravno, to sve zahteva dobar mikromanagement. Ne možete samo se osloniti na heal jedinica. Protivnik može da vas counteruje dobro sa mikromanagementom, tako da morate opet biti obazrivi. Jednostavno morate usavršiti kontrolu vojske u odlučujućim situacijama unutar bitke. Ali Francuzi imaju veliku moć, tako da ćemo sada izabrati Francuze. Igramo opet protiv toughest težine, nomad pravilo. I recimo možemo da igramo, evo stavit ćemo random land map, nije mi bitno toliko sa njima. Tako da ćemo sada da igramo sa Francuzima. Također njihova konjica je jako dobra, jeftina i jaka. Dobili smo mapu Himalaji na random. Tako da su nam drva okolo mape i ima puno planina. Standardan početak igre. Resursi su u ćoškovima, tako da idemo u istraživanje ćoškova i protivnika i da vidimo kako to francuska vojska je nepobediva. Također, despot istraživanje i monarh se ponašaju kao supply vagoni u igrici i oni također dodatno healaju jedinice. Tako da Francuska u suštini treba da funkcioniše sa despotom i sa monarhom, pogotovo na standard igri, jer se u standard igri igra malo drugačije nego na nomad, ali uglavnom despot i monarh. Ovdje ćemo naravno prvo ići na senatora. Također Francuzi mogu da prave od Age 1 fabriku za drva i ako recimo imate drva koje vam daju 5 civila, moć nacije će vam dati da možete još jednog civila dodatno da postavite na drvima.
kao Egipat. Francuska ima produžen za 10% komerc limit što se tiče drva i istraživanja za drva u fabrici su besplatna. To jest instant se istraže. Kako dobijete mogućnost nakon istraživanja science-a unapred. Da li je moguće da još uvijek nema resursa, pa ću još koji ima. Idemo na Civic 1 i pravimo sljedeći grad. Tamo možemo da obezbedimo Obsidian kao rare resource, znači će nam što se tiče odbrane. Iskoristit ćemo i silver. Nemamo gold rare resurse, tako da će gold income biti jako loš, ali pokušat ćemo da ga napravimo boljim, tako da će nam ovog puta trebati kolos, kako bismo dobili neki iole pristojan iznos zlata.
Kao što vidite od Age 1 možemo da pravimo fabriku za drva i da možemo da povećamo taj commerce cap za drva. Napravit ćemo ovdje jedan market, tamo da sačuvamo obsidian i da dobijemo bolji gold income. Evo, pogledajte, imamo 110 prinos drva. Napravit ćemo jedan temple ovdje. Šteta što nemamo silk rare resource, zato što u tom slučaju možemo da idemo na commerce 2 istraživanje, ali nebitno. Imamo već dovoljno resursa za kolos, tako da možemo napravimo kolos. Napravit ćemo ovdje jednu kulu za odbranu. Čekam ulazak u Age 2. Igramo protiv Britanaca, tako da oni imaju njihove strelce, ali mi možemo to da counteramo sa našom konjicom. Tako da neće biti nikakvih problema igrati sa njima. Idemo na kolos. Idemo na senatora. Idemo na Civic 2 da stisnemo protivnika što više. Imamo i Relax, tako da ćemo odmah to da koristimo.
Malo da pojačamo i prinos drveta. Zapamtite sad ovdje, protiv Britanaca oni imaju dobre strelce, tako da nećemo puno praviti teške pešadije. Više ćemo se fokusirati na naše strelce i na konjicu. Napravit ćemo i 2 Siege Factory-a i dobit ćemo po 2 besplatna supply vagona za hilanje. Pravimo specijalne konjanike što se tiče francuske nacije koji su izrazito dobri. Napravit ćemo i strelce. I idemo u H3, preskočit ćemo Science i Commerce istraživanje, da ne gubimo vreme, jednostavno u H3 ćemo steći prednost nad njihovom vojskom. Ići na Commerce 2 da možemo da trgujemo i tamo da dodamo još jednog karavana.
još konjice. Da se branimo od rejda. Izvućemo jedan supply wagon za healanje. Mikro sa vojskom. Idemo na Military 3 kako bismo dobili što više, što pre taktik istraživanje. Tražimo još konjice. Idemo na Military 3, preskačemo, želimo da steknemo dominaciju u vojski, tako da ćemo to i da uradimo. Upgradeovat ćemo katapulteve. Malo mikro sa konjicom. Idemo na taktiku. Još katapulteva. Nazad na healanje. Idemo polako na glavni grad. Držimo puno konjice. I možemo polako da zauzmemo grad.
brišemo sve što nam smeta. Koristimo bonus od cap bonus što smo dobili, tako da sad možemo samo da stavimo jedinice. Držite supply vagone uz vojsku. Puno strelaca i puno konjica rješava svaki problem kada igrate sa Francuzima. Protivnik ne može ništa, imate heal od vaših. Supply vagona. Francuska vojska je jednostavno neuništiva. I to bi bilo to što se tiče Francuza. Izgubili smo ukupno 4 jedinice. Ubili smo 90. Što se tiče prinosa, kao što rekli smo i pre, kad smo pokazivali Britance, oni imaju jako visoke prinose. Tako da AI ovdje totalno izdominirao što se tiče prinosa, međutim vojska odnosi konačnu pobjedu i jednostavno Francuzi su premoćni što se tiče njihove moći nacije, ne umiru jedinice, dobar mikromanagement, jeftina konjica, puno strelaca i jednostavno ne može niko da se obrani od vas. Tako da to je to što se tiče Francuske, moje omiljene nacije. Vidimo se u sljedećoj epizodi.
sa nekom drugom nacijom. Do tada, pozdrav!